Assalamu alaikum cemaat, jigitler kandaysınlar? Mana çıkanda ekologik postun tarafında dağı bir paşar bol otat benzoz deyt bunu dağı. Biz o 1 kilometre berikten 1 kilometre berikten buna maşinayız provka. Jigitler avaylağıla Qarağıla qap-qara tütün çıqıb atadi. Siz bayağı aylab kelgile jigitler. Kapara gezarilib ketdi. Şopur içinde qolib qolibdir. Oh, bilan. Otorda kapar ekan manav. Jarilib ketdi. Mana mashina. Halavel Moldova aytıyor. Oy jigitler, karochi bugun ertemenen Moldova oytorda ko'prida benzovoz tushib ketibdi, hech narsasi qolmay kuyib ketibdi. Bir moz daf benzovoz груженный ekan, jarilib ketibdi, hech narsa qolmabdi. Водитель өрттөнүp ketibdi. Kim ekeni, emne ekeni bilinbey tat. Ertemenen çıkan tanışlarınlar var bile.